Kylian Mbappe. Mbappe niwe ugiye gutera penalty ya mbere. Penalty ya mbere kipe ya Real Madrid ni Real igiye kubatangira gutera. Mbappe niwe ugiye kuyitera abavandimwe. Yano Black aramwe atijya mu izamu. Penalty ya mbere ya Mbappe. Asubira inyuma gato cyane Mbappe. Gondani Mvaburayi. Ayiterekamo nziza cyane. Abwira abakinnyi bagenzi bati nimugire ikibazo mutuze mushitse umutima mu nda mutere mwitonze biraza gukunda. Tungo rutoki atemeza bite penalty ya mbere Atletico Alexander Sorloth. Siwe Alexander Sorloth. Metero 194 kabisa. Attention, penalty Atletico. Penalty ndani. Ndani. Yes. Yakwica yakumara. Terekamo nziza cyane kabisa. Uvatishe Monique. Akubwiye umunyemoso bari mubi cyane. Tasarabwira abafana nababwa ati mwebwe. Tinyi. Turamona Kapiteni Koke. Bila woga. Yambaye costume. Koke. Penalty ya kabiri ikipe ya Real Madrid. Imwe kuri imwe ubwo ba David Alaba bafatanye. Jude Bellingham penalty ya kabiri ya Real Madrid araza Jude afite ubwoba Jude agaba umwuka muhundo mwambi ndani shot Ferraz ciye. Jude Victor William Bellingham abwira abafana ba Madrid ati nimugire ubwoba mbi cyane yandi gende kuba ku butaka. Terekamo ndani Jude Bellingham. Penalty ya kabiri ya Atletico. Penalty ya kabiri ya Atletico. Julian Alvarez kabicha. Julian Alvarez umunya-Argentina. Fitugo. Araza. Attention. Nka izo. Ayiterekamo nziza cyane abita muri 90. Imwe ikubita muri file hejuru ikongera ikamanuka. Ariko yaragiye kwirenza izamu bro. Yari kwitera ipoto. Yawe. Yarangara gatari ipoto. Penalty ya gatatu. Yari Madrid. Nyama bahanga rege babivanga. Penalty ya gatatu. Ariko nta rimwe ngiye kuba nareba penalty ya gatatu ziyazigiramo icyarimo. Za gatatu. Zifa kujyamo icyarimo. Penalty ya gatatu ya Real Madrid. Kujyamo ariko ya Atletico ntijyemo. Ano yagize n'ubwo. Yitwa Federico Santiago Valverde. Habaye iki kubona barimo barekarama bareba kuri bare. Abona asohotse mbere. Uzamu wasanga asohotse mbere. Ntagomere gutera arya. Waguye se. Uretse tureba. Ariko nta kibazo. Nta kibazo. Nta kibazo. Urashaka kubaza ubaye yawutereye imbere. Mbegena banje kugira ngo ni muzamu ho. Abarenze umurongo ariko yari arimo. Penalty ya Real Madrid ya gatatu Valverde. Bari bafashe yagezemo. Ndani Federico Valverde. Ko yihutaga ariko yarayifashe. Abuze gato. Abakinnyi ba Real Madrid barimo baratera mu nguni imwe ahantu hamwe gusa. Kuba batangira gutera bayibonye. Yego. Ahantu hamwe kandi mu nguni hasi. Baramuzi ko ari muri hejuru ateye ubwo. Cyane. Baramwize. 3-1 sasa. Ire yavuye muri ryari? Ise yavuye muri ryari? Oya. Bira nibiki bashyizeho? Antaje. Penalty ya gatatu ya Atletico. Attention. Penalty ya gatatu ya Atletico. Ninde? Arazo. Yarayikuyemo. Baba we.
mana we iranga ijyamo ayikoraho Thibaut Courtois ayikoraho Angel Correa baba we ayikoraho rwose yarayikuyemo baba we yihutaga cyane ijyamo ana yanyu 3-2 byageze gute barimo nandika ibintu bitari byo ariko barimo nandika ngo 3-2 bari bibeshye bandika 3-2 niyo mpamvu bose babikoraho vanavuga 3-3 attention reka turebe penalty ya kane Lucas Vazquez ya kane kuramo yasha arayiratana nayibonye kuramo Lucas Vazquez ayitera nabi n'ubwoba bwinshi afunga amaferi agatera nk'utanze pasi Oblak ayikuyemo rimwe kwa rimwe kuramo tera mbi cyane rwose yewega ariko iswa penalty ya ntuze sinzi ikibazo cyabaye mu byukuri siko bayikuye sinzi ikibazo cyabaye no kuri ntuze baye attention reka turebe poto Llorente Marcus Llorente umupira utera umutambiko Marcus Llorente Moreno pira biranga penalty za kane zivuyemo zose ako ewa Mbappe yarakaye cyane ye baba we mutambiko poto tera umutambiko w'izamu umupira uvamo Marcus Llorente Moreno soro kina kuri kabiri ya Atletico iyi ni ijyamo n'ibiba bihuye se niyo mpamvu bafite ubwoba iyi ni ijyamo biraba birangiye penalty ya Real Madrid banze kwireba bipfutse mu maso Antonio Rudiger ari kuri shot rikomeye cyane araje ikuramo biranga ijyamo ndani Rio Madrid nandika ayikuramo bita Oblak arasunika penalty iranga ijyamo baba we penalty yanuze kuki bayisibye reba ya tegeko rivuga iki ariko je hari ibintu Ari iki? turebe abaye iki